Tere, head üliõpilased! Täna me räägime esitlusest ja sihiks on siis valmistumine teie lõputöö kaitsmiseks. Aga enne seda on teil ka meie aine raames üks väike suuline esitlus vaja ära teha. Добрый день, тоже с моей стороны. Сегодня мы с вами поговорим о презентации, как я это уже сказала, и о том, о самых важных вещах, которые презентация должна отображать. Kõigepealt puhttehniliselt saab öelda, et lõputöö kaitsmisel on teil aega 10 minutit ja kui te räägite rohkem, siis teid suure tõenäosusega lihtsalt katkestatakse, et ärge üritage rohkem rääkida. Ja see on isegi hea, kui te oskate väga täpselt aega mahtuda. See näitab seda, et te olete teksti läbi mõelnud ja te oskate vahet teha väga olulisel ja natukene vähem olulisel tekstil. Да, и значит, вы тренировались очень много для того, чтобы четко уложиться во время. Это мы тоже оценим. Aga me täna räägime kindlasti sellest, kuidas seda aega kõige paremini ära kasutada, sest teil ei ole vahendiks ainult oma suuline jutt, vaid te saate infot edasi anda kombinatsioonis suuline jutt pluss slaidid. Ja kõige põnevam on see, et tegelikult mitte üheski juhendis ei ole kirjas, et teil on kohustus kasutada slaide, aga see on lihtsalt ratsionaalne. Sest koos slaididega on teksti lihtsam jälgida. Ja täna me tahamegi rääkida natukene ka sellest, et kuidas siis on kõige lihtsam jälgida ja mida teie peaksite siis ette valmistama, et kuulajal oleks mugav keskenduda sisule. Именно так. Важно очень понимать, что у слайдов они имеют вспомогательную функцию. То есть они за вас не передадут всю информацию о вашей работе, но они вам обязательно в этом помогут передавать информацию четко и logически правильно. Ja tegelikult ettevalmistamise ajal te võiksitegi enam-vähem paralleelselt mõelda, et mida ma räägin ja mida ma slaidile panen samal ajal. Ja kõige mugavam on ilmselt see, kui te olete läbi mõelnud, mis on need kõige olulisemad asjad, mida te tahate kindlasti rääkida. Ja sellele mõttele saab siis üles ehitada kõik muu. Sissejuhatuse, lõpetamise, et kõik muu saab sinna külge ehitada, aga et mis on see, mida te kindlasti peate oma seal lõputöö kaitsmisel välja ütlema. Lõputöö kaitsmisel see ilmselt saab olema et mis on need kõige huvitavamad tegevused, mis te tegite ja milliste järeldusteni te jõudsite. Ilmselt see on kõige olulisem. Et ilmselt alustada tuleks sellest ja siis juba edasi struktureerida niimoodi, et tiitelslaid, mis on minu töö eesmärk, hästi natukene teooriast, hästi natukene metoodikast ja siis kõige rohkem oma tegevusest. Да, именно так. И для того, чтобы понимать, какие самые важные моменты в вашей работе вы хотите отобразить на слайдах, да, в вашей презентации, вы должны очень хорошо владеть информацией о вашей работе. Поэтому, например, я бы посоветовала вам презентацию перед тем, как перенести какие-то важные моменты на слайды, ее прописать. Прописать так, как будто это ваша речь. И впоследствии вы можете также использовать эту вашу речь для того, чтобы практиковаться и тренироваться перед кем-нибудь или, может быть, перед зеркалом или перед уточкой. Ja isegi mitte ainult selle vannipardiga, vaid ka videokaameraga või siis telefoniga, sest kaamera kahjuks ei valeta. Kaamera on väga aus. Et kas või Zoomis või kus iganes on väga lihtne seda salvestada koos slaididega ja harjutada ka seda rütmi. Et kui sageli on vaja slaide vahetada, jälgida, et see rütm oleks ka kuidagi loogiline, et ei jääks ühe slaidi juurde liiga kauaks püsima
ja et ei oleks ka teises äärmuses, et kogu aeg vajutate aga slaide. Et see on teine äärmus. Et siin ei ole selliseid kindlaid reegleid. Võib-olla üks väga levinud kindel reegel on see, et ühe slaidi peal ei tohiks olla liiga palju teksti, vaid lihtsalt mingid pidepunktid. Kas mingisugused väga lühikesed fraasid või mingisugused sellised jutupunktid, et need aitavad jälgida teie suulist teksti. Да, все должно быть на слайдах и в вашей устной презентации, все должно быть естественно. Ни в коем случае не используйте на слайдах длинные предложения. Это не место для длинных предложений. Также это не место для всей информации о вашей работе, да, то есть ни в коем случае вы не хотите передать нам всю информацию посредством слайдов. Вы просто посредством слайдов хотите запечатлеть самые важные моменты, идеи, выводы, к которым вы пришли. Вся информация другая должна быть у вас в голове, ну или где-нибудь на бумажке, которую вы периодически, не постоянно, а периодически возвращаетесь для того, чтобы просто напомнить себе, в какой логической последовательности вы идете. Ja ilmselt võiks veel soovitada, me ilmselt soovitame seda hästi palju lihtsalt harjutada ka seda suulist kõnet koos slaididega, et te ise hakkate kõige paremini märkama, kas see tempo on paras. Kui te liiga kiiresti räägite, siis on raske jälgida. Aeglast rääkimist tuleb harvem ette. Tavaliselt üliõpilased kipuvad liiga kiiresti rääkima, et saaks juba tehtud, mis on inimlikult mõistetav, aga seda on väga raske jälgida ja see ei jäta sellest tööst ega ka teie pädevusest kõige paremat muljet. Nii et jah, see suuline harjutamine koos slaididega, see on kindlasti abiks. Да, и именно вслух. Мне кажется, очень вы сами в тот момент, когда вы начнете произносить вашу речь, на самом деле вслух вы поймете, какие предложения, выражения, слова вам подходят и легко произносятся, а какие вам чужды. И их нужно было бы, например, заменить на что-то более для вас естественное. И я советую вам это сделать. И в тот момент вы, конечно, это поймете. Также не стоит забывать о мимике, о контакте с публикой. Ну вот в нашей ситуации, наверное, контакт с публикой как-то, немножко он другой, но в любом случае вы можете представлять себе публику, мы все равно на вас будем смотреть, и хотелось бы, чтобы вы не считывали, мы все равно поймем. Вот даже если вы просто там где-то за компьютером будете держать бумажку, это все равно понятно, и вот такого диалога с нами уже не будет. То есть будет ощущение, что у вас диалог с вашей речью, то есть вы вовлечены в какой-то диалог, но ни в коем случае не с публикой. See ei tähenda seda, et ei tohi üles kirjutada. Kindlasti see annab teile enesekindlust ja kui teil tekib mingisugune hetk, kus ei tule meelde, mida te tahtsite järgmisena öelda, siis on väga hea, kui teil on tekst mingis mõttes olemas ja käepärast ja kindlasti siis on hea vaadata. Et keelatud see ei ole, aga see lihtsalt on väga kuidagi ebaloomulik, kui te hakkate lihtsalt järjest ette lugema ja see ei ole nauditav. Aga uskuge mind, kui teie esitlus on nauditav, siis see on teie huvides. Также проверьте, пожалуйста, все слайды и текст на слайдах на ошибки. Вот это очень важно, потому что ошибки отвлекают, ошибки уже портят какое-то ощущение внутреннее, мнение, и ошибки очень легко проверить, поэтому это вот одна из тех вещей, которые вы можете сделать так, и это, будет will contribute to идеальной презентации. Ja sest slaidide peal on vead palju lihtsamini märgatavad kui tavalises tekstis. Need kohe väga torkavad silma ja tõmbavad tähelepanu eemale. Ja üldse ei tohiks panna slaididele liiga palju selliseid asju, mis tähelepanu teie töö sisult eemale viivad. Siia alla käivad sellised illustratsiooni moodi pildid, liiga eredad värvid. Et mõelge hästi läbi, kas need värvid on põhjendatud,
kas mingisugune pilt on tõesti vajalik selles kohas. Kui te olete oma praktikal teinud mingisuguse pildi, mis tõesti illustreerib mingisugust tegevust, et näete, lapsed mängivad liivakastis, siis on see võib-olla asjakohane. Aga mingisuguseid selliseid totakaid illustratsioone interneti otsingu abil leida, need ei anna teile mitte midagi juurde. Need lihtsalt tõmbavad jällegi seda taset allapoole, mis teie tööst jääb. Да, и может быть самая лучшая комбинация цветов — это темный текст на каком-нибудь светлом таустал. Foonil, ja. Да, вот, потому что это такое признанная классика. Вот, да. Ja. Ну и хотелось бы сказать, что лучший рецепт избежать страха, потому что он у вас в любом случае будет. Он у меня, например, очень часто перед тем, как я выступаю или даже веду класс. Лучший рецепт — это тренировка, это практика. Вот если обычно рекомендуется для того, чтобы избежать страха или как-то его понизить, если вы попрактикуете свою речь где-то 10 раз, я вам гарантирую, что страха у вас будет вот намного меньше. See on paraku täitsa universaalne soovitus. Kui te hakkate otsima mingisuguseid eneseabi stiilis raamatuid või õpetusi, kuidas valmistuda kaitsekõneks, siis te leiate igalt poolt. Et kui on avaliku esinemise ees mingisugunegi hirm, mis on väga loomulik ja natukene hirmu ja vabistamist on isegi kasulik. Väga sageli väga maailmakuulsad muusikud ütlevad, et enne lavale minekut on neil väike selline närv sees. See on hea, aga kui teil on paaniline hirm, siis see ei ole enam väga hea. Ja selle vastu aitab ainult harjutamine ja korralik ettevalmistus. Sellist asja ei ole olemas, et keegi on inimene, kes ei ole üldse võimeline avalikult esinema. Et see ei ole võimalik, sellist asja ei ole olemas. Et avalik esinemine on harjutatav. Да. Mul on kõik öeldud praegu. Мне кажется, harjutage ja filmige ja. Идей больше нет пока. Jah, aga jõudu tööle. Удачи.